twiyumvire amakuru y'ibyamamare. Yes, ikaze nanone rero nje kukubwira ko hano mu Rwanda Stade Amahoro iri mu zigezweho muri Afurika y'Iburasirazuba yashyizwemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu misifurire y'umupira w'amaguru harimo nka VAR. Naho rero tunyarukiye muri Kongo ndakubwira ko umutwe witwaje intwaro wa M23 urimo gushinja ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwangiza serivisi za gisivili zirimo amashuri n'insengero byose bigize ibyaha by'intambara. Ndizera ko rero wowe wahageze nkwiye kuba ngo ikaze urakaza neza mu muryango mugari w'ibyamamare news. Nizera ko nawe wahageze uri mushya wamaze kwikorera subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Hanyuma nizera ko nakunze inkuru tugiye kukugezaho, ikorere like hanyuma wandike igitekerezo cyawe, utere comment hanyuma bikomeze. Reka ndetse gatoya rero hanyuma dutangire n'inkuru ivuga kuri Stade Amahoro iri mu zigezweho hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Stade Amahoro rero iri mu zigezweho hano muri Afurika y'Iburasirazuba yashyizwemo ibikoresho by'ikoranabuhanga ryifashishwa mu misifurire y'umupira w'amaguru twakwita video assistant referee VAR. Turavuga ko ari ya VAR ifasha umusifuzi kumenya niba ikosa ryakozwe, niba igitego cyatsinzwe bakaza kureba koko niba cyatsinzwe mu gihe barimo bashidikanya. Stade rero mpuzamahanga yakira abantu 45,000 bicaye neza. Imaze amezi 6 itashwe ku mugaragaro ndetse yatangiye kwakira imikino muri Kanama mu mwaka wa 2024. Amakuru rero dukesha igihe menye ko rero yamaze kugezwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga rya VAR ndetse biteganyijwe ko isuzuma ryayo rizakorwa muri Gashyantare uyu mwaka wa 2025. Ubwo Stade Amahoro rero yavugurwaga hari ahagenewe gushyirwa iri koranabuhanga ahanga risigaye ryifashishwa mu misifurire y'imikino y'umupira w'amaguru. Umwe mu bayobozi rero bashinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda waganiriye n'igihe yemeje ko hari bimaze gukorwa ariko yirinda gushimangira igihe byose bizaba byarangiye ku mpamvu y'uko hari imbogamizi zabaho mu gusuzuma imikorere y'iri koranabuhanga. Nicyo gisubizo rero yatanze kandi kuri kamera yo ku mugozi spider camera nayo izashyirwa muri Stade Amahoro igihe yamenye ko izagera i Kigali bitarenze ku mpera z'uku kwezi tariki ya 31 Mutarama mu mwaka wa 2025. Nkubisa ko rero iyi nkuru ndi kukugezaho imaze amasaha 2 gusa isohotse. Uyu muyobozi rero yagize ati ibijyanye na VAR igihe bizakorerwa ntabwo ndakikubwira aka kanya bizashyirwamo ariko biracyakorwaho. Ntabwo wabwira umuntu ngo ikintu cyagezemo atakibona gikora. Niyo mpamvu ari byiza gutangaza ikintu ushobora kwereka umuntu ko gikora. Yongeyeho ati niyo spider camera ni gahunda ihari yo kuzayishyira, hari ukuyigira no kuyigira ikora. Hari igihe umuntu abyumva gutyo akumva ko umukino utaha uzabera muri stade azabona bikora neza. Uyu ni umuyobozi rero yavugaga ibijyanye n'iri koranabuhanga. Ikinyamakuru igihe.com gitangaza ko yagejejwe muri Stade Amahoro igezweho hano muri Afurika. Stade nkubitsa ko iri hano mu Rwanda. Rero reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi hano
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe witwaje intwaro M23 urimo gushinja ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwica abaturage no gusenya ibikorwa remezo bya gisivili birimo amashuri ndetse n'isengero. Ibi byose bikaba bigize ibyaha by'intambara. Umuvugizi rero wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibi byabereye mu bitero by'indege ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC cyangwa se Republic Democratic du Congo byagabye mu midugudu ituwe cyane muri Gurupoma ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo, byahawe izina rya Operation Caterpillar. Yagize ati rero tariki ya 12 Mutarama muri 2025 ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa byagabye ibitero by'indege z'intambara na kajugujugu mu bice bituwe cyane ndetse muri Poma ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo hasenywe ingo n'imitungo y'abaturage. Hapfuye abantu bakuru 7 n'abana 3. Abasivili 8 bakomeretse bikomeye. Kanyuka kandi yasobanuye ko iri huriro ry'ingabo za leta ya Republic Democratique du Congo ryangije umuyoboro w'umuriro w'amashanyarazi usanzwe wifashishwa n'abaturage mu mujyi wa Goma, bashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Perezida rero wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko inzirakarengane ziri gupfira mu bigo by'amashuri no mu nsengero biri gusenywa n'ibitero n'iri huriro ryibwira ko riri muri operation yo kwerekana imbaraga. Bisimwa rero yagize ati kwerekana imbaraga bikwiye kugaragarizwa ku rugamba, aho kuba ku nzirakarengane zidafite intwaro no ku mitungo bakabaye barinda. Ni ngombwa kwibutsa leta ya Kinshasa ko nta mpamvu n'imwe yasobanura ibi bikorwa byibasira abaturage. Itegeko mpuzamahanga rigena intambara ribuza impande zihanganye kugaba ibitero ku basivili badafite intwaro. Iyo ubirenzeho hari ubwo rukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ruhereye kuri ruherereye irahaye mu Buholandi. Bisimwa yatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo bazabazwa ibi byaha bakomeje gukorera abasivili bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Rero ibi yabigarutseho avuga ati ibikorwa bya leta ya Bwana Tshisekedi n'ihuriro ry'ingabo ze bari gukora bigize ibyaha by'intambara kandi bazabiryozwa. M23 rero yatangaje ko izakomeza kurinda umutekano w'abasivili n'ibice igenzura. Yasabye abaturage kudaha agaciro ibinyoma bikomeje gukwirakwizwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngiyo rero reka nkubwire ko amakuru ari mpuzaniye muri aka kanya araya ngaya. Ngene mwenyewe Ejide, niba utarakora subscribe hano niho wasanga inkuru zimeze neza kandi zitageza aho zibogamiye amakuru dukura ku binyamakuru, amakuru dukesha inkuru zandika. Aya niyo makuru nakubwira ko aba yizewe kuko yandikwa n'ibinyamakuru byizewe. Ciao rero, Imana ikurinde, nizere ko tuzakomeza kubana ubutaha. Vista la vista, ndabakunda cyane.